Deputy Commissioner DC Jangka Ribhoi District ka Kong Rosette M Kurba hakasngi ba jangka tayaw klakhot lawer yekipat nong snong Jangka District bakidei banwan chakmat banyo ya ketika yada klam coronavirus ya kabatip bakala ban ai kejingeda kababiang bha haba kran bat kinong thok kubor ka Kong RM Kurba kalai thu ba kumba kalong kat hadu kini kisngi san 100% na kinong snong karib hoi kla deb ban ai ya ketika kat ba kisau pusau persen pat kimpat wan ban chim ya ketika jongki kadisi ka ban rap ru ba un knyang jingpang ubadang lap thamai jong ka khlam ya ubala jer ka tengkum u omicron virus ulong ubakham khlan bor bat ula ban saphyang shapalat na kawe kari ha ka do ba Europe bat kani kade ka jingkhusla ya ka sarkar India bat kumju ru ya ki sarkar ha kari kumta ka kerpat ya ki pat ba bakimde bandon ka jing artatin banwan ai ya ketika haswa ba u omicron virus unpoi ha ka jilla Kumba South Africa kumki European countries menta kibre bawan nang tu haka kari ka jongi kamot hari India kita ya poi airport hi nim sya syu bakin wan syami menta namar bangi hab ban le ekata RT-PCR test yaki dan only la ka long negative min pelai di airport min pelai syu yaki ro de ka kani ka de ka ba kamde ki ka kam ka bangasyu de ngila dan ko order yakin di bawan lagi negeri kiri ki ba don kane ka virus min strict bah te ni kerpat dia sakawe rumah yaki nong song mentang ila pelai ki ni CCMC ru long kim yang syu surok kumbayang last year ma dengi request ki snong makin long ba long kusiar lada pin om ru ya ki snong kin kit kiam ki nong song ki dalade kin pentip ya ki rang ba snong ya ki nong penyak snong lada don kano ka kinu lagi bahaya ni ki kun ki bawan khai ne ki ri nong we kin so bah ban pentip se snong nang ba ga snong kala ban penbiang ki jakasa lada don kam laneng kila ban pet hi yaki kin syong hayang la jong kin pet bah nang ba kinung mi sini satu hadut dadak di quarantine period ibas bus ni itu hiti dan don baik kadang ne kunjo te kini ki kobor ni kwa ban share bati bat ni kerpat bat kan tu pi baro bah kin subha ban cooperate lang bat ke district administration nang bangila ban ni celebrate bangin yo ikata Christmas ke besok ke besan bat ni kwa syuk lada wan kata third wave ru lada ni ba ru ila pat ya kata ke herd immunity nginum lockdown syuk nandai lada ni pat poi kata ke herd immunity ngim ban se ban hap lockdown yang se sisi te